Akpe miapo nukwala ba mi da kan kule Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pe yike ne le Dabla Junction le South tonu ametie nutume le amuga nutume yike mi ele Ghana dukome ke yi de be dukan jo yiko ba ka mi si le do pie menemia ma agble ne mi le epegbe me kakele Ewenyadzɔdzɔwo pa akpaji ma ano miape ganyo pa kule jojome ke sinonu yike ne esumiesi le Ghana dukome le yike me special prosecutor edi ko globe ya jen gomo kuku wana gomo koku de apoto se John pale ikana wuko anyigbado le Ghana dukome muti kemya ponu kwala mi la matro vi ma vale ikomya hogoda sikochu nusimis eve English dictionary do biegbo nemi agbe bam yore ka klimi le yeme nyenkwenye Peter nate agbeyume kana ma agaranya jomene mi enma kai kemya ajagome chu the office of the special prosecutor yenye didopa ikana eva Ghana dukoma ekpona gbobe le dukope nu ledi wana alo le dukope mozo nyawo me le Ghana dukoma wa gbobe ameyo kata ne wo davo le ope do wana alo dukoplo pere yoma ne wa kulo kwakle ese kele special prosecutor pe do wana opa akpajia ekpona gbe do opo kwakle America reka ona tenga no agbenwi le Ghana dukope esenu le yike me novi adewo wote no na agbevlo le ope do wana me yike watenga henene pe mama akwa ide von yike esene wo ahe etune nene pe amemao kele agmalade yike na edo kocho special prosecutor for office alo do opia ade jesibe yo ajen gomo kuku wana gome koku de corruption case alo ezanana na kakule ezanu ho yike na edo moda kocho forestry commission si wo yike no do pe yike na ekpo niafa avenya kakule jojo mekesino nu pe nyaoji kenya poto kojo owusu efriye yika megado yo le Ghana dukome bese Johnny ke kporokwe le NPP diyan abobo me kenji chode jesi be le yika me agbanle ye do kocho special prosecutor for do pia wala dem le gbogbombe enya me yike akwa alo acquisition of state lands yike be Ghana dukome anyigba yike na elenyesi abedukome view ena nene mpa anyigba ye do wa ele epon kome yike wu etonkode anyigba ye ojititri le Achimota forest kakule sakumono Ramsor side ikanye ave ikane le nyesi kakule Ramsor side alo anyigba to he ikane nye dududoto le sakumono kala gbanade ikane apoto kisi ajaben ikanye ngonola ne special prosecutor office de kogbula adaje si be kude se John pe agbana ikane wo de kodunguti ikanye will alo agbana ike awodo ni nyebe tafache wetin trome le Ghana dukoma bala ike utrome gbe ene kokude unlawful acquisition alo ala ike moto asamon new ike ho kesena nu gade le Ghana dukoma kala agbana penya nuwa wode ko globe yo worka kule Ministry for Lands and Natural Resources kan do pa ike na legislation nu nya ka kule kesena nu nya ojipom le Ghana dukoma le ike mo wo ale do pato heade le ngomo kuku wana yome alabe yo hiena wo pa de ka wo le dudu yeme kala wana yeme le ike me Nyadzɔdzɔwo pe ogede wo kpo nene pe agbalẽ ya wonya me yike odi ko globe na le nkule apoto se John pe nuna mesi gede yike ne woto asije le Achimota forest avieme yike wo chone novi lolo adewo le epopo ma ene nu yike etere woji alegbegbe kala special prosecutor pe nya no edi ko globe kude Nyadzɔdzɔwo pe gede wonti wonya me yike odi ko globe ejigala yopo ena apoto yike se John pe nuna mesi gede yike ne wo kpo kale se John pa akpajia anya mere yike pa agbanade do lenku wi moji le yike mo de jesi be amma keseno nu gade one Ghana dukome view kale dukome godo ama de jesi no ba me yike le de ka o plemi le YouTube pa modern wona ojibe le Ghana dukome vivia Achimota forest enye nya blade yike ne ele Nyadzɔdzɔwo pe kule dukome view pe jiji le yike me do pe gade wodi ko globe yo pe do pe alo yo pe nu na mesi gade wo a ele nene pe ave yeme le Ghana dukome kenya penu kwala le Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pia ne mia acho le avenyo pakpaji yike mia no gegem de Ghana pe ganyawo me yike nye city depreciation le Ghana dukoma njejo de jesi be ne elenku le lady yike ne Bank of Ghana yike nye dukope gajero pe wo de kogula mutia ade jesi be ne elenku le total publication of debt stock yike nye ega yike le mienti abe Ghana duko ene alo efe yike ne le Ghana dukontia le efejinu aton le pakwe bla evevo eveyema eno gbetaga US dollar billion bla aton for aton mama de kaye kene 55.1 billion US dollar ye wo yide eji vale billion alafa eton bla sheke for de ke mama asheke
kala dollar pa akpajia onya me ike odi ko globe na lankure agaika lemienti abajuko enem enya ni ike adidi ike billion alo gbeta duko US dollar billion wa ma etron le jinu eton gbanto le pa ko be kuli bla evo eve mi ke be etole billion bla aton vo enyi vado billion bla aton vo aton le jinu eton le pa ko be kuli bla evo eve yemen kana elankula ne mfadu do nti ne be ekwa cedi alo Ghana ga cedi pa akpajia woda je si ba total debt stock alo agai kana le Ghana duko nti le jinu eton yo ma anya ni ke ayide aji yikana echo Ghana ga cedi billion bla ena akwade je si ba cho apajinu gbanto yikami ele Ghana ga cedi billion alafa eton bla ton voreke yinya 351.7 billion le January ma enya ni ke AG values 391.9 le apajinu eton le pa ko ve bla evo eveyeme kala wana yema woda je si bana lankula apajinu eton ntini ba lankula Ghana prefer yikana wudula duko wa kula Ghana duko me bi pa akpajia enya ni ke acho gross domestic product yikanya GDP dodo bla andre vo enyi le alafaji happy ateng ajefe wana yo gome le Ghana pa akpaji ke ele abe billion alafa atokle eve yinya 502 billion Ghanaian cedis redu ye pa akpaji kala dobye panyanwa wode ko globe ne alankule year on year group alo chichido ikana asuna mi sila for the tropia for the troma le Ghana dukoma ne akpon chichokoto central bank alo titena gajero po gba wode jesi bele pejunu atome le pa ko be klibla eve for the kem kodas ne pejunu atome le pa ko be klibla eve for ebiema ade jesi be nyape debt stock alo efe ikemi du abe Ghana duko ana anya ni kaiji le alafaje bla eton yeka chobine cedi alafa eton kule ene dasine Ghana ga cedi billion alafa eton bla sheke for the kaike fiebe 87.3 billion enya ga ikemi tendo le efere kapa mozozo wanaume kala do pie panyano ne mi len kula domestic debt alo efe yikana dukonyi le amayike ukwato gala Ghana dukoma alo jiru pe ga yikana wudo le dukoma bi kwa kula do pe yikana wo le Ghana dukoma mutia woda je sibe na le kula do yonte anya ni ka aide eji mama le alafaji we enyiso yike fiebe cho 8 billion Ghanaian cedis ko cho apejunu gbantome va ado Ghana ga cedi billion alafa de kabla enyivo sheke yikanya 80 yinya 889.9 billion le pejunu atoma yikefie be miaza ado kata mi ole dukome mama la faji bla eton fo enyi abe GDP ene akona ne pe ega yike mia ahe kala gbata duko pa kwaji kanye external debt do ma ode je si be na alankura le yikene fe yikemi dula gbata duko osi wote ide eji le Ghana dukoma ayanu yikala pejunu eton yo ma aide ji billion Ghana ga cedi bla eton vo eve yikenya 32 billion Ghanaian cedis ko cho pejunu eton yikenya jinu gbantora sene jinu eton me kenyi cho de si be nana mbaga ya anyanu yika aide eji cho billion Ghana ga cedi ala fa de kabla adem vo asheki vada sene Ghana ga cedi billion ala fa eve ple de ka yikenya from 169.8 billion koko ide 201.9 billion le jinu etome kana alankula rudo yikanya impact of sale depreciation yikajebe ala yikana musa alo pepo mega le Ghana duko pe gantini yebe bia ko hokule gbata duko wa anya ni yika ididi le aji alo depreciation wana ala mala padi we attention le Ghana duko me kala dudu yema oda jesi be njocho yikana jo central bank ajero pie anya ni kala dem la glombe na lankula US dollar yika ko ho Ghana ga cedi acho cedi adem peswa eve afi atenga hwele pejunu gbanto la pa ko be kli bla eve mega kifie aide eji yika azangana ga cedi enyi peswa we eve yikene 8 cedis 12 pesos afi na tenga ho US dollar gbataga duko de kale pa ko be kli bla eve yemen kenya ponu kwala gayi morega mi achimya panya jole agbani geji akosedo yenye ekie enye Peter nati agboyo me ye enozi me venemi le de presare yika mila nusilis ebe english na do pie ye da mo gona afinya jo wodo gba ole eyeme service ye onye modang do kwa trust renya jonti le agba panu wana wo me akpanami nkoto mi aga na Ewenyigba TV joga nu kwomo wana oji